Uretse ko afatwa nk'inkingi za mwamba mu muziki by'umwihariko mu gihugu cye cya Nigeria, Tiwa Savage nawe ni umwe mu bahanzi basaruye akayabo k'amafaranga mu muziki. Ujya wibaza cyangwa se utekereza ubuzima buhenze uyu muhanzikazi abayemo, yaba amazu atunze, amamodoka agendamo, yewe n'indi mitungo cyangwa se bizinesi zimwinjiriza agatubutse afite hirya no hino mu gihugu cya Nigeria. Wowe icyo usabwa ni ukureba iyi video ukayigeza ku musozo kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Ngiye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Dani. Bahaye ikaze. Mbere yo gutangira, niba uri mushya kuri YouTube channel, kanda like, ukore subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo video z'ubwenge nk'izi ngizi zijye zikugeraho mu wa mbere. Tiwa Savage yavutse mu mwaka w'1980, avukira mu gihugu cya Nigeria. Tiwa Top Omorara Savage wamamaye cyane mu muziki wa Nigeria nka Tiwa Savage, nawe ni umuhanzikazi ufatwa nk'umwamikazi w'umuziki mu gihugu cya Nigeria, aho umuziki wamuhiriye ukamuhisha amafaranga n'ubutunzi butagira ingano. Muri iyi video tukaba tugiye kurebera hamwe imwe mu mitungo y'umuhanzikazi Tiwa Savage. Nk'urugero, ni nk'inzu nziza cyane ya Tiwa Savage iherereye mu gace ka Areki mu gihugu cya Nigeria. Aka gace kandi kakaba kazwiho guturwamo abaherwe ndetse bakagereranya nka Nyarutarama y'inaha mu Rwanda. Iyi nzu Tiwa Savage akaba yaritangarije ubwe ku giti cye ubwo yari ari muri interview muri zimwe mu maradiyo akorera mu gihugu cya Nigeria yitwa Best Afro FM, ko iyi nzu ye yamutwaye akayabo k'ibihumbi 287 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 382 z'amafaranga y'u Rwanda. Ugendeye ku gaciro k'idolari uyu munsi rifite, Tiwa Top Omorara Savage aka Tiwa Savage afite n'indi nzu nziza cyane, gusa iyi nzu yo ikaba iherereye mu gace ka Sororere. Aka nako kakaba ari agace kubatse amateka mu guturwamo n'abifite gusa. Tukaba twarabonye ko na Wizkid kano gace afitemo inyubako, ndetse niba utarabona iyo video ya Wizkid wasacinga ubutunzi bwa Wizkid ugahita umenya ubutunzi afite. Iyi nzu Tiwa Savage akaba yarayiguze akayabo k'ibihumbi 324 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 431 z'amafaranga y'u Rwanda. Uretse inyubako kandi, umuhanzikazi Tiwa Savage akaba n'umwamikazi wa Afrobeat mu gihugu cya Nigeria na Afurika muri rusange. Akaba azwiho kugenda mu modoka nziza cyangwa se utunga imodoka nziza kandi zihenze. Nk'urugero, akaba yaragaragaye atwaye imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Land Cruiser. Imodoka akaba yarayiguze ibihumbi 55 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 73 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuhanzi Tiwa Savage akagira n'indi modoka nziza cyane yo mu bwoko bwa Range Rover. Iyi modoka akaba yarayiguze ibihumbi 67 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 83 z'amafaranga y'u Rwanda. Tiwa Savage kandi afite n'indi modoka nziza cyane inahenze kurusha izindi zose afite. Iyi modoka ikaba iri mu bwoko bwa Bentley Continental GT, ndetse akaba ari imodoka izwiho guhenda cyane. Iyi kankari ikaba yaramutwaye akayabo k'amafaranga angana n'ibihumbi 180 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 250 z'amafaranga y'u Rwanda. Si izo zonyine gusa kandi afite n'indi modoka yo mu bwoko bwa Rolls Royce Phantom, imodoka igonderwa n'umugabo hagasiba undi. Iyi modoka ikaba yaramutwaye akayabo kangana n'ibihumbi 290 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 392 z'amafaranga y'u Rwanda. Nk'abandi basitari twagiye tubona by'umwihariko nk'abaririmbyi, Tiwa Savage nawe ni umwe mu bahanzi bakunze kwambara imikufi n'amasaha nabyo bifite igiciro cyo hejuru. Urugero, hakaba nka Diamond Necklace Chain cyangwa se isheni ikoze muri diyama, ikaba ari isheni yanditseho izina rye Savage. Iyi sheni kugira ngo abashe kuyikoresha ize yanditseho izina rye, bikaba byaramutwaye akayabo kangana n'ibihumbi 90 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 120 z'amafaranga y'u Rwanda. Tiwa Savage kandi akaba ari n'umuhanzi uzwiho gutunga amasaha ahenze. Urugero, akaba yaragaragaye yambaye isaha yo mu bwoko bwa Richard Mille. Iyi saha ya Tiwa Savage yo ikaba ifite agaciro k'ibihumbi 44 by'amadolari y'Amerika.
ahwanye na miliyoni 58 z'amafaranga y'u Rwanda ku isaha imwe gusa yo kwambara ku kaboko. Theo Savage kandi afite n'indi saha nziza cyane ikozwe muri diyama. Iyi saha ikaba iri mu bwoko bwa Rolex watch. Iyi saha Theo Savage akaba yari yishyuye ibihumbi 59 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 75 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuba ubwabyo Theo Savage ari umuhanzi wagize igikundiro muri Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange, ibi bikemezwa n'ibihangano bye byishimirwa na benshi ndetse n'ibitaramo akorera hirya no hino ku isi aba yatumiwemo akinjiza akayabo k'amafaranga atagira ingano, tutibagiwe n'imbuga ze za internet acururizaho umuziki zirimo nka YouTube, Spotify, Pandora, Amazon Music, Apple Music, Boomplay n'izindi platform acururizaho umuziki we. Si ibyo gusa kandi akajya agirana amasezerano na kampani nyinshi z'ubucuruzi mu kuzamamariza no kuzimenyekanishiriza ibikorwa byazo. Zimwe muri kampani yagiye agaragara yamamariza harimo nk'uruganda rwa Tecno yamamariza telefoni zarwo. Theo Savage kandi agakorana n'urundi ruganda rukora ibinyobwa ruzwi nka Red Star. Iyi akaba ari kampani ikora ikinyobwa cya byeri cyitwa Red Beer. Theo Savage kandi agakorana n'indi kampani ikomeye izwi nka Pepsi ikora ibinyobwa, ndetse iyi ikaba ihanganye na Coca-Cola. Theo Savage kandi akaba yamamaza na shokora zizwi nka Twisco. Izi zikaba ari shokora ziryohera. Iyi akaba ari shokora banywa mu cyayi cyangwa se mu mata. Si ibyo gusa kandi yamamaza n'amavuta yo mu musatsi azwi nka Mega Growth n'izindi kampani nyinshi akorana nazo. Ibyo ubwabyo bituma ikinyamakuru Forbes Magazine, ikinyamakuru gicukumbura imitungo n'ubutunzi bw'ibyamamare ku isi, gitangaza ko uyu muhanzikazi ubarizwa mu gihugu cya Nigeria Theo Savage ko abarirwa akayabo k'amafaranga angana na miliyoni 8 z'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyari 10 na miliyoni 640 z'amafaranga y'u Rwanda. Ndashimira wowe wakurikiye ikiganiro kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo. Nta tugisoreje, njye mwari muri kumwe, nitwa Dani. Mboneraho no gusaba wowe mushyashya gukanda subscribe ugakora na like. Ciao ciao.